Ti me be free me mama nche na mama tu me for catch am say. Obi be bo na wa be bo ho de na ope na me say na say me na me bo me ho. Na say o se me mra kra no me mama ni na ho. De mom no mama fa me nsa enka obi ade mama ni mre obi ade. Eno ne be na obu. Eno ne be na obu me no. Man so hairdresser. I'm so talented I me the mama ya no. To be a hairdresser. Na o salon. Yeah, na mo salon. Mo kwala ma 50. Na me so hairdressing. Ah, na o kwala 50. 10 times 50. Ba na unsua. Me unsua hairdressing. Na we. Talents. I'm saying I'm na the man. One I catch us boutique this now. Oh, be an catch. I'm say me Xposed. Nti me Xposed na me ton na ma na me ko to mo krom so na mo Xposed san. Later na we na so tu kwan. So to mama ni edin. And I'm starting some magic loan. I'm sure they are there. Maybe I start up. To pro credit buy, and I'm starting budget 300 cedis. Hey, you know what your name? We 300 cedis. And I'm starting. It's a 300 cedis. In the chair, we are no mama 600. If we chair 600, we are next. I'm 1,000 plus. I started here. Come on. Yes. It's with the son. It's on mama 180 million. That's also wow. But if we play. To go for it. I'm a friend. That was not but your mom interest ye. And I'm before the play because that are not in and out of 60 million. Until me 120 the fanema. Now me the 60 million I after playing. But some press card ya baby anywhere yet. Me back Thailand, Hong Kong, China, Turkey, baby anymore. What for Turkey now? Baby anywhere I'm quiet. That's right. Now let me hear about oh, me tro. What did you say? Who say you need? Hey, I am going to say. I can't see you no more. That be one bobra. One bobra because who say I did back when me that one want to say. What share situation is son of what's son? Sasa. Me wa kwa baba Xposed GH ya fami Ben Bruce na ababomu nsem na story ya bobo no obi akasa de na bre ya ababomu nsem nko want obi story a untimi ye da na de me amini ya ba ya friend Daakyehema senti ya friend Daakyehema me de minim I say Daakyehema adwa se wa bonsu wa boni nyina nyame ka ho na I say nyame ka ho Daakyehema adwa se wa bonsu nyame ka ho okay aha ye we for Xposed me ka Xposed say ono ankasa dia na last week me interview bi na mama na ye interview no say enye Daakyehema ken na me ti say ono kura nim say obi boni bi mpa oso ono no tu ne ka na de na kwashop no akwache ne say uton we ebe me ti sa na me yema hye me nim no ba na side me nim other times me sense you obi oso enye Daakyehema anka yeah okura onim which means say waye adwuma pa enti na me anu nua ba me pese o ka ne story kire me Rosie oh yeah nyame adom ho ye pacho wani Rose me and FM Rose ya we me nkoko room wow nkoko Eastern region yeah Eastern region wow e wa na ko school me ba try na ede nkoko ede na be fiakra sabra bone de baby e wo no tena ho ana onyi a so free mo amenchen na akobọ bra okay etu mama no papa nyina ho me mama ewu papa ewu but omu nyina no mo nkoko oh omu nya film oh ene shede that's he fana abrabo no start fi ede juma na first that means boutique right yes started from nkoko na me ton duawa no na pese ye kan WhatsApp me ton duawa me ko ya wie ya me ton duawa me ko farm plains ba bia ye dwada bia me de ko hodom wow I am saton krowade ye de no mpito no ni nyina na me ton bi nti ade ton no de maso na ma che oh okay na ton nkoko nti na me de ko nkrase a farm plains lesa nti maton ade a che okay nti no ya otia ma me nchen na du baby a wo so ye den ufu ma me nchen nti me be free me ma me nchen na ma me tu me fo ka chem say obi be bo na wa be bo ho de na ope na me say na say me na me bo me ho na say o se me mra kra no me mama ni na ho de mom no ma me fa me nsa enka obi ade mama ni mre obi ade eno ne be na obu me no enti o ba no o ba o sister nchen enti the sister ne be ka bia na o so yes o sister ne ma 2 series o so de 1 series eto na de 1 series sie udi 1 series na de 1 series sie and so the sa me the sa na me nya kakra man so hairdressing I'm so talented I'm the mama ya no nti me hairdressing na o salon na mo salon mo kwala ma 50 so na me so hairdressing na o kwala 50
10 saa 50 ba na unsua me nsua hairdressing na hu talents I'm saying nyame na de ma me wow you want me so wo hairdressing me nsua hairdressing da yenye fie no de minim ni say like o force so don sa baby bia eye yen hye de nsua okay bisa it's hairdressing went for how many years oh we hairdressing for like 6 years okay 7 years 2 years na ya ni oh me hairdressing na no na me sa akọ kantamanto ko Xposed Xposed kaka sa wana ko yi me ana mko ya ho machi me so e be say 3 o'clock na me ko kantamanto o mu twa na ma na me first selection na me sa de na hairdresser for guys ya so ye di me rough so mo ni say me madam ana me di na o ton ade na me ton ma de some me de ton ma de ti me sa na me showcase bi see me salon enim okay ana me ntade ni gum me ntade ni gum me ntade gum aka beginning of your beginning of yeah wow yeah na salon ni so ho enti me ntade ni gum na afi me nya kakra ana me ko Togo okay and I'm starting Togo. Until me call Togo no, na me sika 40 Ghana that time. Togo no da ben started. Oh, watch it. 2017. 2017, okay. Okay. And I'm call Togo. Na me sika 400 cedis. And 4 million. There be 4 million. 4 million, okay. Na me starting Togo na ti. Me ti me call Togo na nne. The story how much be say 1 o'clock. By 6 o'clock na mo Togo. Until me how much. Enti 6 o'clock na moto ade echi am tom neme no wi an masa second maba dey be 3 days no mitimi ko be 2 times 1 week mitimi ko be 2 times do bo se faso na e be kakra enti me nya sika kakra no say me ye container na me dey den me di bi boutique because of say na ma hu neme nim and am di bi boutique na me salon na touch here okay enti na at that time mo ye boutique na salon na bo yeah wow na one ka to say boutique ni sika oh bi an kan jam sabi cho say me Xposed enti me Xposed na me ton no ma na the kotu mu krom so no mu Xposed san later na mu nya so tu kwan so so ma mani e din and am starting some loan ni bi na me so dey dey me dey start abrambo enti pro credit buy and am start ko dey 300 cedis eh you woni ya ne dey 300 cedis and am dey start here enti 300 cedis me tue wi no ma 600 it we tue 600 wi na se me nam 1000 plus abrabo no I started here come yes it's me the same no man 180 million na say so me but they for play to offer me friends that was not ticket but my interest here and I'm the for play because that are not in and out 60 million until me the 120 be fa na na me the 60 million I dey after plane to ko ban so obonya times 2 it is me call China oh hey and you are them pioneer from Vietnam Uton Bia what be China yes China okwa na abrabon to say experience no bom China na me call you ani ma no usika sha ntimi me nkofa adamfo ntimi akasa me nantim me na me nim ho but me fi akosomafo bi yanko me full plane na otime ncha de wo ya na me sumi ye bi me bi so asem na ka say me tu kwan da etime ye si form no ana ready baako ono so sem sem safe na oko ye fa adamfo te du ani nya koda hotel na chetria ye te chetria na de che na ye si krom ono so na sika shot sam de na te na mu sa ha na to na mako sa na rade ya dom so ye nya 32 kilos ni me de bae eno ani abrabo na hyase wow enti oko China o buy na emu ye okay the Lagos so oko China na sa ko Lagos David medika ko Togo na am ko Lagos ansa be ko China Lagos no say na what the way so mo doso na ka oh mo doso but ye kwa those days na ye ko no ye kwa eda eduma Jonke ba fa cafe ha akosi Togo wa from Togo wa fa Benin wa ko da Benin ketekese se obe se fi yakọ hase Ghana fo kwa na da Ghana fo obi a udu wa no wada na udu obagas wa cho na man member nyina na da oh obi atimi da obi ene se mo na to da bi yanko match for a na bi mako dware wo ho oda na watua oda kete no so abetua ahomache no afaka Lagos car ai Lagos car straight to Lagos to do Lagos a na wako baby na mmeko no ye fro ayi the young shall grow papa na so some to kwa wako so no wako dware na ne agent ni wasi krom na ne de opa bia na wa den wa cheche no wato wow enti Togo China Lagos dem na ne mu ye pa
Ninya sika na de okura bi dia ba bi aye. Eye wo ho. E ba so nkura sika dia ba bi anywhere ye. Me ko Thailand, Hong Kong, China, Turkey, ba bi amini mo. Wa ko Turkey nyina. Ba bi anywhere me nko ye. That's right. Na boutique no, mayemrem kakra. Yes unimu pa. Minimu pa. Yes what cheche nkofo boutique. Eno na obi kan a wo kra onim se nipa ne kakra. Ai. Edi na hu sa atare we be ko we enko. Oh, okay. I say China no hu okwa. Ya market be for buy ma. Okay. E ho ne mass production chrome for the. Ba me kwa me ntosa no money bi. Me ko European markets. European markets no e no opeke na mako. Ba to ko China no na unim sa market ni mu na ko buy ma ho no kana ho na beto chrome for the. Etu ba nya de e beto ama. Ebi abu. E na se wata de we. So ko hu China na yes we 10 cities. Na se nipa miensa wo krom omo kabom na omo ye mako 100 a e de be mo 1 city quality na enye the same me fa to chese me mu China no mo na wo to ne oma na ekosoro no na lesser ne ba fom enti no eno so no we just 100 pieces going but it could be 200 pieces going enti omo mo krom no omo ni tina na bi omo nya na ma na ye ba ko fa na bi wa ba fa na bi wa omo like e miensa say me oba akwa ka oda ne ma no e bi 300 pieces no mo chetua eti ne ma na busu ko ono wa chere ne ya because ukokoma e bi wa shed back no be ko na e wo shorts omo ye no no na e fa the mass production omo de ne de obi but unya bote chimu yi a European market one de omo ye fa ne ma stock de omo ye no mo de ko America na aka no no mu yi ni ma no ne boy din so bo no atade we obi di ma me say and so we go for the be ba no na difference wo ti me sa ne ma me ntobi ti me de me no ba no ba ya no mguso no moto be si ne atade ankofa to me ho nyina e bi guso she bu sem sister ko ba ka cho na obi a boutique na nke ko ya de na pato a ne dia mo ni ma e de na be pia oh the man be pia ne say lockdown ne ba ye no na China ne yanko bi okay enti me say me de sika ne beto e de atwa China ne de na o say me de edwuma foforo ka ho oh really enti unya boutique dabi boutique no e wo o pa yanko sisi e wo ya ba ko e wo wow me de na for say dabi oh eni mi say me nua ba so na ko dwuma o ga do ko o hwe ko dabi eni mi nua ba wo oh ministro Only draw say. Who say you any? Hey, I am say. I can't see one no more. That be wa bobra. Brother ma wa bobra because who say ade ba ko me da wo ho no say. O hwe na situation is san na so asesa. Sasa. Baby mu nim sa. O be ya na crash. Dabi. O ma ne crash o ti be bom. Nti ade na wo say baby adu no se mesesam. De ma mesesan ne say. Me woni say China no. Yanko biem ya tutum obi yanko biem untimi nko Istanbul untimi nko Turkey na Bangkok so be ko abedi visa na China entina tese ho nyina close entina wo sam system na system a ehuni se ensa ne nsuo ni aduane ne de ene tambia nipa didi nipa no monsa nipa no nsuo na me de meti fifa mu ha na mbenya ha wow ba boutique ndi wo ho ene yemmo ba ni masemai ba so senete oh nyame adom yo be dini de obenom de nti you found nsa no oh me family nsa no Guinness for no one club for no car ne ba na matobi ni ase ma no mo ye ba no ya mema ne ba no person so mu no kre so mo ni mu din aguro bi so bi wa ne yiro se da bi emie ba me ba say na wo Yakobon se ba na ba sanete anya sanete senate I was so welcome nipa na kama but ni obi na ma bia nya jimi for so oba ya no so mo bo na ne wa grossa obetimi aso mu aso ni obi ni agrossa na so beto na de enti no be so mu antu so mu sa ye wo nipa bia na mo agrossa ni obetimi aso mu na so mu ado kwai ene no mi so pon ko fi na pon ne ko ne ko but so wo ma no ma sa wo ma mienu na nanu mienu Oso wale. Me wo ma mienu na nanu mienu. Rosu nyi sa. Be ma ba ko ba ba ko. Be be na nya na. Mo na nanu mienu. Wo ba ba ko be ma ba ko. Really? Na mo na nanu mienu. Omunyina wa. Oh okay. Rose dey me say inkomo ne mo wie bebo. Ye nam no ye tete say yes wo bo ankofo.
adentina adwuma a wo ye otimi introduce obi shape oh me umpa adwuma me no ni agro eti so ba me nko na so pese o ye adwuma de make sure say e kwa papa so ba ye adwuma obi umpa adwuma de mpa ne nko nti obi sure see how say ewe mpese me ben ah o pese o ben me aba make sure yeah you are welcome yeah sanya because you say na obi so na obi yeah na mbia so na homo so na say ma ba mpa adwuma yes na make us say umpa adwuma me no na ma be se me me ka me ho ase obi praise me kwa be se me pese o tu obi fo e bia o start say wo ton dua obi so ton dua ba bia no aton wa no si e dey na wo ye different na wo timi moving from dua ton to me ba cho wo se ba ya meti ya no sisi e me mfrinsa se one crate am sika be so am meto one crate me no obi empim challenge obi won wa ba ko free obi tu agin san be 10 crates no dey abesi a all ton so no dey top bi for dey egum o yesa aduma enkoso what I say it is a one crate am sika be so am no obi anko challenge yesa na makoto mo one crate say two crates am betimi na makoto mo two crates e yesa aduma no obehu ano but so ko free na dey abegu abebre enfaso bi eni so wow Rose, what for doors? Chiankofo bi na uwia fa na matudwa na ma na eusu. Oh, metimi atudwa. Pacho fa na matudwa. Aha ye daachwe do official town Parliament Chapel. Baby omo washing bay no. Wa hu na obon say yes, oba ani. Pacho fa na matudwa. Na kire nyema potinya wo ye fa adwuma ni nyina atudwa na fa na ma ne studwa. Me pacho, my number is 0244 687520. Pacho fast do man say. 0244 68 7520. Your family Daakyehema adwa sewa bosunyame. Nampacha ya bo program so ya programs. Ya program so. The opebia. Aduane wa ha fufu wa ha akrante bibia wa ha kama. Sa ntuba abedidi kama. Bibia abedidi peche ama ho ato. Wow. Aha ye Dutch sports. Oba girls ni kwa se no mesre ahwe wadi. Na omo wo ebuo sonku bi but woni mi bi yese ebuo no ebefi eti no hwese nyam na ebo komo se nya why relax o kana brabo mu nsem se nya opese obi oben nso etimi di ye we na make asa wabobra entimi de ma fa abawom nso afa abawom no dia won fa nso dia na ewa I Xposed GH from me Coffee Ben Bruce afọ ma body ni nyina akyerɛw wo hia no ba bia now ka Ben na ma high five. Subscribe and share to somebody. Me producer so there, Eric Asante, o jina china wa sra. The share be we ya bye bye.